Italijanski dizajner Roberto Cavalli pronašao je ljubav u 45-godišnjoj Sandri, a kako kaže sam, godine mu uopšte nisu bitne. Roberto Cavalli je poznato ime italijanske modne industrije, a osnivač istoimene kompanije ove godine je proslavio 81. rođendan, skoro kao moj deda. Posle dve supruge, Italijan je pronašao ljubav u 45-godišnjakinji, koja je inače Šveđanka, Sandri Nilsson, međutim to uopšte nije tema. Tema je poklon koji je kupio i danas mnoge ostavlja bez daha. Dizajner je potrošio 3 miliona evra kako bi svoju mezimicu učinio vlasnikom ostrva nedaleko od Stokholma, gde se nalazi i vikinško uporište iz 11. veka. Na ostrvu koje je pazario se nalazi luksuzna vila s 4 spavaće sobe, terenom za golf, bazenima, ali i ostacima vikinškog doba. Pored toga ostrvo ima privatnu luku sa trajektom koji može da primi 10 ljudi. Inače, Sandra i Roberto upoznali su se 2010. kad se on razveo od bivše supruge, a navodno su počeli da se zabavljaju tek 4 godine kasnije. Cavalli kaže da je s njom pronašao mir, kao i da je ona njegova muza i njegova prava ljubav, zbog koje on uopšte ne mari za godine. Inače, Sandra u mladosti ušla u svet mode, sa 14 godina su je primetili skauti jedne agencije. I tako, šta da vam kažemo, Roberto Cavalli kupio devojci ostrvo, a to će sve da nastavi da radi dok god mi budemo kupovali njegove parfeme. Šalim se, ali kažu da ovi svi ti svetski brendovi koji su skupi najviše zarađuju na ljudima koji kupuju upravo novčanike, parfeme i jeftinije stvari. Da ove skupe zapravo malo koji kupuje. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite nam u komentarima i da li biste vi bili sa Robertom Cavallijem u nekom sledećem životu, a da vam kupi ostrvo. Subscribe-ite se na Trending News.